November ni thum sang ni som ni panga ania voin khan Mizoram State Election Commission ho tu ta chuan longtlai tloin Lai Autonomous District Council in Thlanpui nei tur chungchanga political party ko hran tlomngai pol le chanchin bumi te DC conference hall longtlaya an koma LADC in Thlanpui nei hun tur ti chian alani lo anti State Election Commissioner Dr. H. Lalthang chuan LADC in Thlan machon me kani thule ti tur poimo te bozui me kani atia meetinga telte ngai dan zotin he huna telte chuan Christian te hun pui Christmas nen in nang boi lo zonga in Thlanpui nei tha anti thu an soya in Thlan na fel file dik om theina na rot na sang om te chu Commissioner chuan an lo ngai to zui tur thu asoi Dr. H. Lalthang Commissioner State Election Commission chuan in Thlanpui tluang taka nei ani theinan political party tlomngai pol ko hran le chanchin bumi te an poimo takzet ti soin MPF le tlomngai pol te hmalak na le inpek na wangin in Thlan na muan om le fel fai tak nei ani thina ti zona changin Commissioner chuan tundin hmuna Lai Autonomous District Council in Thlanpui nei hun tura thutop engma siam alani lo atia Lai Autonomous District Council in Thlanpui nei hungber kum sang hi som hlia khan December ni lia vote thak ni in December ni riata vote chiar ani Commissioner hi Secretary pu VL Remlian ale Deputy Secretary pu Wanlal Chhona ma chong thu ba ka Longtlai District Election Officer DC pu Doni Laruat sang ale District Election ho tu ten an troi on